ikaze ku makuru ya TV amakuru agezweho muri aka kanya. Tujye kugaruka ku makuru avuga ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yageze Doha muri Qatar mu ruzinduko rw'akazi. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yageze mu mujyi wa Doha mu gitondo cyo kuri iki cyumweru mu ruzinduko rw'akazi rugamije gukomeza gushimangira umubano n'ubufatanye hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Qatar. Ubwo yarageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Doha, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Qatar Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaif ndetse na Ambasaderi w'u Rwanda muri Qatar Igor Malala Kayinamura. Perezida Kagame yagiranye ibiganiro n'umuyobozi wa Qatar ni muri uru ruzinduko rw'umunsi umwe. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiranye ibiganiro na Tamim bin Hamad Al Thani, umuyobozi w'ikirenga wa Qatar uzwi nka Amiri wa Qatar. Ibiganiro byabereye mu biro by'umuyobozi wa Qatar bizwi nka Amiri Diwan, aho aba bayobozi bombi baganiriye ku mubano mwiza usanzwe hagati y'ibihugu byombi ndetse n'uburyo wakomeza kwagurwa. U Rwanda na Qatar bifitanye ubufatanye bukomeye mu myaka ishize. U Rwanda na Qatar byakomeje guteza imbere umubano mu nzego zitandukanye zirimo ubwikorezi bwo mu kirere, ubucuruzi, ishoramari, umutekano ndetse no koroshya ingendo hagati y'ibihugu byombi. Kimwe mu bikorwa binini bihuje ibihugu harimo umushinga wo kubaka ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali kiri kubakwa i Bugesera ufatanyijemo na Qatar Airways. Hibanzwe ku bucuruzi n'ishoramari, aho Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Sheikh Tamim bin Hamad Thani baganiriye cyane ku guteza imbere ubufatanye mu bucuruzi, gushora imari, ubwikorezi bwo mu kirere ndetse n'indi mishinga y'iterambere rirambye. Abayobozi baganiriye kandi ku kibazo cy'umutekano mu karere no ku rwego mpuzamahanga, bagaragaza ko bashyigikiye amahoro n'umutekano ku isi. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashimangiye ubufatanye hagati y'ibihugu byombi, yashimangiye ko u Rwanda rukomeje gushyigikira abaturage ba Qatar ndetse agaragaza ubushake bwo gukomeza kongera imbaraga mu mubano hagati y'ibihugu byombi. Uruzinduko rugaragaza uburyo umubano hagati y'u Rwanda na Qatar ukomeje kwaguka cyane cyane mu rwego rw'ubukungu, ubwikorezi ndetse n'iterambere rirambye. Mwakurikira TV aho muri hose mwese, twizera ko mwamaze gukanda subscribe niba muri bashya kuri uyu murongo. Mukomeze kugira ibihe byiza, twongere tugaruke mu yandi makuru arabagezweho mu kanya kari imbere. Imana ikomeze kubarinda.